Nuer malakenyam kanal jala kone lianka roine gwasame kanor online TV channel teloida lunka ya kata dan li roine gur gwasame an la rabana ling an la rashana ling ka kwi kirma yadit chikon diala ling no kirma yadit aram shiliu rewi ke juba kai shaje lade netin kontin la kwarno ne me shi tok bana raitina na me kajan laramane akan kono niam dong jiram jadid kano online TV channel gorjan wajin der subscribe kade notification bell der jatwan ko de lertiti de kan shwa mala shub kajen man ban lat gwasame aliakir me yadit kan reaction dan ci tok wi mon netin konti lat ko ci kirma yadit chaliu atoka kaje Kenya chabin kaje Uganda akan den kono ngakete kono lat karodian lanne me cha konto kerunte kon ka kware ko ken achanga kwere Ethiopia medan me liwa malazenawi kanalar chotene ka joke jongne raw ke jongne degba ke pai chaje lana chaje ling pan ka tin chalka shawene shirkama ling kon men tamanu salbke ma yadit chaliu salbke ma yadit chatena ati dialati ka tilyanka dundo chaje malalar kano mite michi to karama mo chaje malalat kena chaje mala no kano bajeling no kane de kono la mala to ga jelo ngane din kontin ngai kamen le rode men shala long wajen te dulwal alaw lershe kana wala lo meda kawal ko wajede wa cherode ref ka do badana shalat joye kirma yadi cherode ref arebe chere brodo mo chenyu do gwanu Kiir tere reka ajen mekanya na menena ntama chamala roje chamala berar ko gekejeno to point de take joy ramos ni Kiir roine te lenkon gati te lat gati chicken babang joy ka ko take mishitu ko latok dundo sha jamala latke chinne itin content de kut kwar chicken mala ladano mele rode yene menene chicken roiten so la kana bit ay ba jukulo lat echi gware shewa yo mi dong cha jogu confirm gwan wo ramishili ko liade kirba mishili untama cha jade malarna cha de monto na meni cha de nok so ko kujamo mite michi to ka kirma yadit a charo che chimlari men woto chaliu de gwade de la kon pai kona me in reality malat kon tok de so Sudan der ore koran tama mene ti achi ko de ter murai kon tama ka kwara kon politician te bidan tama ten jaka wude shalka me bul meleno ba la kwere rewde de jogne ne ala point de bul mel ano jene symbol legend murai kon tama a symbol legend geke jeno ko ngoda kana telemidin mishib ne ban kana nya kwar an bul mel so taram de rode jej ban mi to ko shikir me yadi cheliu antedini ke je temi to ka je ka tok de men tok de yenen men so Sudan wak maide ko sha bul mel cha de no go der la kwar she de jek ma dong antaminate ngwan te ka shock te ka panic ke gaina ke ngerna amene pan ken jang pan ken ngar ka jan jo me jijuba ngar ken amene tin content abroad ke gwand ko ken ngar ken gwanna diala content na tin tilyanka roine ko dwor chodo lana tiang chaje broadcast ji Kenya chalaben ka kuma dung Uganda so no mo cha gujenu tok chaje nyoga mulat ke jeba ka TikTok ka social media na diala no chikir me yadi chara mishiliu kuna rin le teje no tuogedi ke ngalinga mo ke just simply pop up and war ke chi bene jeno chetwok ko teram ngin mandana le rode lianga ne jen go chire sorry chikir me yadi sheliu so liakir me yadi chi easy misheliu re wika so Sudan dienen wo so Sudan misha de gwalong kadera kormidit ko kane diala kon en politician diala kon dwala ken ke kirma yadit
ko dal gana kir ma yadi tel mede kan lel tam bad mi kir ma yadi te to gono sheliu di yana nen men yat ka mai ko ram do kwar ka ma she jen wudu chal ka bol melo ala spele ki spele party take a list of people take a nedi shagor te ngeja eno mi kir ma yadi cheliu anga mede gwada kam shireng ma char cheliu anga mede gwada ngai ka ke kan te diala to tell me quick everything cha ka reign so me temu talk simenen yan bol mele lo bala do bala kuäär no jen cha kwanya la vice president it does not mean that jen ba kuäär ki president of South Sudan che dem to go no mo so karamos ne titi ki juda la kati me to ko jen o shi kir shara me shewrech alo she liu nyodo je gwano ka kornin tinbe ci South Sudan che be stable be South Sudan betenial gwaza me teke turmu gore de nywaga yakel jen shala de gwano kir ja ko office de ke ja dore teke turn to pay larich ano to gore de nywaga yakel dong dio ja ko teke 17 hour 18 hour shirme pan ladjama but ramos ne tuoka tiang no turne me turumu pay kana turu de kana shega me okay so an turna me take 18 hour ki tanu wal badak ano take office of the president ano jen gwada dan en teten shega me mashaga turke le jen vice president man pay kwan man la the service cluster Joseph Lagu and shega meni ano jen chala no so malle roda jana ko turna me pay kan ka tanwal badde ken be ko chermi jan the first picture ka turna ka dial ati chalat gwaza me chermi turm radian me shaka nyoko torke ke ka tanwal bangwan bate paywa kene ne ko kien ka torka ka changa walngwan ka pay ka jan pay diejame gwaza me na me ko latest picture so kui komandan la road but men cha kuche longa tama o tele statement mi sha release ramadan and she statement release ramadan foreign minister dan no ala point kir ma yadi ramadan de ro chi de ro any point gurga jeno de kan barar ka jode janga jagwano kir ma yadi tega ke chalu chado nong na turun te pan up to today murai kontem tele tur mi shanong ne pane shi roi ni shikaben ne me jen the last picture ke 18 hour ago ke tanu wal badak tele information da dien michiken nong michiken la no kir ma yadi tenen tilat kan ga gwada me lat kani they are denying simply who can deny no na me chi talk self came yadi tele riek jatin pol point da jan lat kana but en mishalat Kenya ne ke Ugandan na me nyu the gen wo dong dera talk manimi chaka prove wrong akume South Sudan ka kuja mo jowo me de je gorno de nywaka yekel ka ta danen chala de gen wo self came yadit chango teka ki self came yadit eshelew liade barik twan be kan nongre which ka juba point da karwada ni re kuma ka kwana pali Dr. Riek Machar tere ti jena but within the SPLA party IG barik twan be ka course no nyok reaction do diena gore de lariye men chala de long ka kuiko mishi wud me mishi ara mishi liwan en kirma yadit tene twan shi no gono de self care there especially de laran wore ka ta danen che wiche je yarke je wi South Sudan gorga je no der te teka men mi she men je ga chalat ka korun di alati che je konen no someone better millenya jatin de kula ngaje no je riyo gwejo de wi kula la de gweje je te teka cha jo mo cha je lat reaction ano che po se je kwen karas moch Ramkel mi honorable KSPLA IO a generation no gono de rande de je wicheno der liu ke de larno kira liu
jani shana no jani ngono Kiir dera te teka dungno dera woni liya dida me shalia da na dera je palka dera pinwi kwam dera shogwine ta danen che South Sudan che yarkeje ko South Sudan ba je latene di shawar yalaka tinogo de na de ketek atel mdele la da eteka Nuer teke jang ki teke tet ki ram mom tere wi ko South Sudan ne di alde ka kel de kulu nyode Kiir me yadit jene that's what I'm wishing Kiir dera teka jene to chana wichin o dong dera liu so ne me reaction mish be keja anyo Kiir me yadit cheti dir lung chakalat ko jen ramkel machine it one sheka nagre which ka South Sudan 400,000 South Sudanese including Nuer people teacher nagre we could start from 2013 benenta maga 2025 so jen bo ramsha ala malato so mete mede to ka jadari to ga ja katin jekton kon di ali chalat so ko kanene verify bana mandana la ka kor next 24 hour bana mandana to bana jeling jen gwa dana de chongtene na me mu we wajen bianen wo bi politic dung South Sudan broda ger wup kelo ene biata kamal ban yo jegum do dien bye bye